أزول نسوفيسون ونسوفيس كنت غير تدويلتنا تدويلت نون تدويلت ميكرو فير صوادي اللي يسوين جياسكا تجمع جياسكا السلفر حدا مقراني دوالا غورون باش أدنى ويث تدويلتا كي ما نزمر ما نصواد لي سينيو قرنيد صعب الدعوة يا سينيال ميديوكر يد قال لا كونيكسيون n'est pas bonne apparemment. دونك ما تهزم السلفوته ونينا كان نسيي هذا دنوغال هذا دناوين غاف وين تاكينين غاف لو سوجي كي نختار الساكينين لي ريبليك كام توت الزنزله تضرون تدم بعد لي ريبليك دونك مايلا تهزم لا كونيكسيون ديغن سلفوته دوكيد تاويلي نسعى pour le moment c'est tout ce qu'on a comme moyen donc كتزرع مساكينين لانت كرا تلوفان إدي ضران ذي الميديا نفادا دنوي في لاسنت تمزواروت تيريري في الدران لاجياسكا إلي ديكلاراسيون إدي يخدم مس مدوار دونك يبيد أول دي يون تساويل تلفزيون ومن بعد الساكين لاجيسكا تستفاد يون تستفاد يون ولو ما نزمر هذا نسميها كسورت دو كومونيكي نا اون ميز او بوان عندها يدوث ذي مدوار السلواي دونك لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل توتد دكس توتد سلق صح غاف ذا شو امكي جيرين امكي تجيرين ذا شو العيوبات لا جيستيون ينس تدريت انتيد دائما تستدر اسم مدوار وتستدر والله روماركين كوني نغار ان جورناليست يغار توجور التكست يليسي دو ديسلي الحوايج تم زواروت ودو ديرنا البارينون دونك مدوار لا ديريكسيون دو لا جي اس كا ريبون ا مدوار سميس الحقيقه البارينون سي عبد الكريم مدوار دونك وتيدو ديرها ينستو ريبونس ا اون بيرسون كان يدرن داكيني دونك ا مدوار alors que il a normalement la qualité ينس هذا تيدرن سي نوتني لا جي اس كا هذه يلي فولونتيرمون ودو ديرارا
la qualité Medouar Abdelkrim, donc le président de la Ligue de football professionnel, la LFP, la Ligue nationale de football, LNF. Mais الحقيقة اسمي صح officiel كنت نشوالي دي internet, c'est la Ligue de football professionnel LFP. Donc tout de la GSK, vu la gestion comment il a échoué ذي القديشيس ويا قاعدة اما ذي لا بروغراماسيون انارشيك لي كومبيتيسيون ناسيونال اما يوم فريد نند بلي جا مام كاني سابوندون دو بوست بوندون ان بون مومون اطاس لي سكوندال ريبيتيسيون voilà donc nanas la réponse qui est la direction de la GSK nanas c'est pas ماشي كثير غادي يفكروا لوسون دو مورال وتسنات تنقاروت اكويا تقصحنت تينا سي الفيرديكت ديفون ذي لو طاس لوزان ذي تمثالتني الماتش ام سي ان لو اسما دونك الناس نورمالمون اتسوسمض تصلحيض donc c'est lui qui devrait avoir honte voilà donc نند وتندقس الناس القديشيين c'est des actes dictatoriaux et d'intimidation d'une commission de discipline loin d'être indépendante. La commission de discipline donc évite Nanakagin. Donc il faut que la GSK, le texte, l'opinion publique sportive n'est pas dupe et c'est que le seul tort du président Melen est de dire haut et fort ce que certains pensent tout bas. Medouar aurait dû répondre au point relatif à la transgression des textes en vigueur et le vice de forme soulevé ouvertement et publiquement par le président de la GSK. يعني voilà la réponse de la GSK. Ce qu'on peut يعني noter نكون هكا comme professionnel أم les textes disfont de la Ligue de la FAF il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de oui, il faut normalement un texte officiel rediffuser sur un club, sur une ligue, sur une institution comme la FAF. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Il faut les compétences, les compétences et l'écriture. Il est les textes qui les accords تصل حوايج بون ونفارن انا نغزم مليح مي افيدني كان باسكو يعني سا بوز بروبليم لا كومبريهنسيون كل يوم ومن بعد كيزمر هذا يفهم دونك تاكي تم زواروث في السنات ذا والدي بوين مس عبد مس محفوظ كرباج donc l'ancien l'ex-président de la Ligue de football يعدان يبوي دوال الساكنين دي كوميس كومبيتيسيون عندها يدوث ذي لافاف كود لا ليغ دو فوتبول إنا سمعت الفغين ماشي نوثنين أرد يسكمني منسن يتمثل تاكينين ما إلا دي روبروش راه خدمن اون ماتيير دو جيستيون سانيتير إميث خدم لا جي اس كان تخدم لو ستاجينس الناس نورمالمون سي المينيستر دو لا جونيس دي سبور ذن سكن يزمرن هذا دياوين أول غفايا كينيا ومن بعد ثنا ينايس ديرني il faut distinguer entre le président de la GSK Chérif Mellen et la GSK en tant que club. Il faut distinguer les حوايج كاينين ومن بعد ناس افايني عن la coupe de la CAF ناس donc Mascarbage l'ancien donc président de la Ligue ناس normalement c'est clair net il y a l'article 8 تقول ناس il règlement la CAF il dit clairement ما إلا ولاش لا كوب سي
Le deuxième, c'est le classement national qui prime. المعنى الجي اس كان نورمالمون راه يعدين ديت مسالتا كينيا. ذا شو كان يفوكيت سيو الحاجة سي ان بو اسكو سي اون سوجيستيون اسكو سي ان ديفي واتيني دو سامي ديت الدون على تدينين يناس لا اون اوتر سوليسيون اسكو il veut suggérer cette solution. Non, il veut pousser à cette solution. ذاش المعنى الناس ذاشو لا سوليسيون يناس لا سوليسيون يناس rien n'oblige la FAF à se déclarer un deuxième candidat, un deuxième participant à la Coupe de la CAF. Voilà. D'ailleurs, Inès انظر ما تزمر ما تسع الكوراج لافاف و déclarera un deuxième accompagné longtemps de cet effet que il va lui suggérer il a fait vous n'êtes pas obligé en tant qu'expert vous n'êtes pas obligé d'engager la GSK pour représenter l'Algérie. Est-ce qu'il va te suggérer? Non, il va d'une autre interprétation. وزرغارا إنوثد أميك كونوين هذا دينيم ومن بعد ما تبغى هذا دويم أولا فايكيني أدوي لو تكست ني ومن بعد عندها تزمرم ويا كونوا هذا دينيم كومون اسكو فوز انتربريتي لو تكست كيني. Donc voilà les deux principaux sujets في هذا الدناوي ما تبغى هذا تسيو لما كاش واحد هذا فتحها له فايبر مازالو يفتح راه ادوين في اللاس وقبل كان هذا نكمل اللي يظل يسوي غير دماس حسن ايت عبد الملك سي ان اونترينور il réputé il offre ses bons et loyaux services de Gouinas des Soudan. Il est à la fédération du Soudan. بعد ما يعدى اونترينور على كل حال يحوج انت هنا c'est lui qui s'occupe de la formation de la formation des entraîneurs دي السودان. يساولا غير يظلين دونك يساولت يبوي وليس غف لا جي اس كاين هيك كنيفو الحال بعد نقوم مي ولنا دائما يتبع لا جي اس كان ويتسلم داكويت غف لي سوبورتور لي ديريجون لي جوور دو لا جي اس كا سنيتا ميرتيك إما سيد عبد الملك ويمكن نسلم في اللاس تاعي ربي ذي القديشينس ان شاء الله غادي يعوض واس غادي يروح غادي يخدم غادي يقدش ذاكينيا خويا لا جي اس كا نا دي جمهور او نيفو دو لا فيدراسيون ما الا فتحنتي بور دي كومبيتونس كان يتروحون ارتمور النظام دواكيني دونك يبغي تيدناوين السكينين ما تبغى ثورة فتحها لو فايبر عندها تزمرم هذا تسيولم هذا دينيم الراينون غفاين يديتيلين ذاكينين دونك سي دي ريبليك يديتيلين مازال il y a une chose c'est que il y a les médias sont occupés par une bonne partie les médias sont occupés par cette affaire la GSK la Ligue la FAF donc تساوين غفايا كينين غاف تمثال كينين يبويد سورون شان شريف ملا اللي هضر دي بربر تلفزيون voilà Karbach dernier il s'est exprimé sur Radio Nationale وقيلا la chaîne 3 وقيلا la chaîne 3 j'ai pas vérifié c'est le journal il point un point de situation في اللاس voilà donc tout le Viber normalement est ouvert ما تبغى ماذا تسولم اتصوض غورون اقلا ذكي يدون تولي dès le départ de l'émission ça va vous êtes خوام داكينين لا سلامة هناك المثلان تولي ذي لي توب شات يعني اقلا كون خوام
تخمم تساوند الناس فوالا بغير فوالا وتستوى كان باش لي في ولد عمر يشيعنا غيد اون افيش راه جيت كان أزول دمو. لا السلامة مسعود ياك. و لا السلامة كان مسعود. وي تنض وي. غير تشيلي لاباس. صافا الحمد لله يكتي صافا. صافا خلاص. شوية. عمك تحس على حسب الوقت كان. تحس ملي ريبليك نزل لكن انا خطي. السكينة. تفهم ضرع. لا ريبليك لا سونكسيون كي زنزلا بون بو لانتربريتي لا والله يدنا ندير غير ان نو ايفينمون بون جو m'attendais de faire la sanction vraiment oui je m'attendais de faire comme d'habitude mais pour moi il est illégal tout ce qu'ils ont fait c'est illégal oui ce qu'ils ont fait ils ont pas suivi dans le cadre réglementaire. Voilà, oui. Ils ont précipité les choses. Nous avons d'ailleurs fait de la sanction qui rapidement. Oui. C'est rapide. Mais les affaires dans auparavant. Des mois et des mois de faire un terrain. La sanction, c'est rapide. La sanction c'est rapidement. Oui, oui. Ah oui, lorsqu'il s'agit de la GSK, c'est comme ça. C'est pour la freiner, c'est un événement, ils ne peuvent rien faire. Oui. Pour moi, ils sont incompétents. Il faut qu'ils partent. Oui. Il faut qu'ils partent. C'est une catastrophe. Après avoir démarré avec l'équipe nationale, heureusement que Belmadi il a fait des résultats. C'est des résultats qui خدمت ça. C'était pas ماشي نتا ونساورا même pas le titre. Donc voilà, ناقد لا سانكسيون نهضروا بلاد في لا سانكسيون il كنا تكمل هكا لافير انا نشوفوا عندي سانكسيون donc pour moi c'est un écrit qui ne sera ni appliqué ni rien du tout. Vraiment. والله العظيم محسوب سي يونيكمون هكا بور سوفونتي داتايا نسانكسيوني سي سيمبوليك pour moi les symboliques il y en a la GSK il aura gain de cause dans tout le نهنينس vraiment le point côté juridique la GSK il va gagner à 100% يرنا ناس كان بالك ما إلا s'il passe pas s'il notifie pas mais il a notifié la décision. La GSK ne peut pas faire ses recours. Il faut qu'elle fasse la notification, bien sûr. C'est-à-dire que la GSK كتعلق sanction non. Il n'y a pas le domaine de l'application. Non, ce font-ils de fraude la notification, il faut une déclaration. L'AFP il y a un délai pour recevoir la notification. C'est réglementaire et ça va suivre la déclaration. La notification, il va suivre derrière. Après, c'est après la réception du courrier, c'est à partir de là que la GSK va commencer à faire des recours au niveau de la commission de la fédération. Et puis après, après c'est le TAS. Non, la GSK a fait des recours dans le cadre réglementaire au niveau algérien. J'espère que le problème va se régler là-bas. Oui, c'est possible. Le problème, est réglé derrière, c'est pas la peine d'internationaliser le truc. Ça sert à rien. Sincèrement, à cause d'une mauvaise gestion des gens. Exactement. Déjà, la première affaire qui est faite, elle a été sommée déjà à la fédération. Notre affaire, ça va. J'espère qu'ils vont se réunir, qu'ils vont régler tous ces problèmes. Parce que c'est des détails, c'est des futilités de rien du tout. Vraiment. Absolument.
le président de la fédération, le président de la ligue, le président du club. Chacun a raison. انا كنت ديفندين تجيك l'autorité. كل يوم اين وعان يون un pouvoir quelconque il l'utilise à fond. C'est ça. Oui, mais Magdina, ça, sincèrement, il y a un acharnement contre la GSK. Parce que ce qui a décrit la GSK depuis que les affaires n'étaient mesurées, l'année passée, de toute façon, l'affaire, le match, la Coupe d'Algérie, GSK, Média, c'est une grande affaire. Il y a, je connais des trucs qui viennent de l'affaire, c'est grave. Il y a beaucoup de choses qui font de l'affaire. Et où tu as camouflé ce qu'il a fait, mais c'est là l'affaire. C'est l'affaire عين مليلة. مسعود إني داش تسولي لا ديكلاراسيون كي ديفون السكينين كرباج لونسيان محفوظ كرباج عندها يدينا يهضر هناك et puis il y a encore une solution. Laquelle, Inès, vous savez, on n'est pas obligé d'engager deux clubs, que la fédération ait le courage de dire qu'elle n'engage que l'entente de sétif. Il va enfoncer la fédération à commettre l'irréparable. Tu vois, madame? Oui. Il va s'engager à la GSK, mais servir encore plus. Exactement. Nietzsche, comme il a un but, il est en train de faire une campagne, il va dire le président, qu'on n'espère pas, nous elle est même pas de la Ligue 1, vraiment, parce que il a نشوري الهراء تريد نقرر وكي داير الهان وكذاك. Nietzsche, il est passé par la Ligue, vraiment, président de la Ligue. Le chic خدم de bon. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il n'a rien fait de bon, et même sur la programmation de Nice, il y avait beaucoup de problèmes, c'est catastrophique. Le professionnalisme, c'est la même chose. Il n'a rien à dire, il n'a rien à critiquer. Il a fait partie de la mauvaise gestion. Absolument. Voilà, la photo essaie de faire des compétitions. C'est une ancienne photo. Mais il est jeune, شوية. اسمي إلا جون شوية أنا خيرنا السيد. والله أصلا كيفان مشي بالقصب باش كيفان ركاز ندير الجزائر غادي توجور افيك دي فيو غادو انا الجارين سي بون il tient les vieux يعني مو فير دان رومبلاسون هاد روحها مو فير دان رومبلاسون كاد روحها il y a pas de problème. Oui, voilà, تروح, mais c'est bon, définitivement, va t'occuper, va prendre ta retraite, va se reposer, c'est bon. Absolument. C'est bon. Oui. Tu donnes tes aveux, ils n'ont jamais, il aime la GSK, il n'a jamais aimé la GSK. En fait, bon, la démarche de compétition, c'est des journalistes. On ne peut pas la critiquer. Ils veulent savoir l'avis de quelqu'un qui a dirigé. Donc, comment est-ce qu'ils voient les choses. Donc, voilà. Bien sûr, il va pencher du côté de la GSK parce qu'il est en campagne électorale. Il va dire le président de la fédération, c'est qu'on le sait. Mais je me rappelle, il y avait une affaire d'un arbitre qui l'a affronté direct. Monsieur Bitan. Monsieur Bitan. C'est pas la peine d'insister beaucoup. Il vaut mieux que les polémiques qui n'y a. Je comprends. Parce que on a déclaré que non, jamais, ça n'a jamais existé. Mais quand je me garde, c'est pas la peine. Mais M. Belkacem, ça existe des trucs qui de part et d'autre. Donc il y a quelque chose. Les arbitres, c'est des anges. Donc il y a quelque chose de malsain qui existe dans le football algérien. Il y a quelque chose de malsain. Voilà, donc de part et d'autre. Oui.
À tous les De part et niveaux. d'autre. À tous les niveaux. Vdouti les joueurs, les entraîneurs, les présidents, les dirigeants, la ligue, un peu partout. C'est tout le monde qui est infecté par le virus. Ah oui, oui, ah oui, ماشي c'est الكورونا un فيروس virus. مي لا النظام. Voilà. Oui, oui, c'est un virus incurable. Ah, Il est incurable. لا يكشم كوريبسيون غطاس يخسن يكشم. الحوايج غطاس الحوايج نديرين يكشمن ذي Donc, السيكتور. monsieur Belkacemi, donc les gens, on n'a pas besoin de leçons. Il y a que là, Oui. le grand service à rendre le football, l'écart, c'est bon. On a besoin Absolument. de nouvelles générations de techniciens, de présidents au niveau de la fédération, de la légitimité lorsqu'ils prennent une décision. C'est bon. Les présidents du club, ils ne vont pas contester. L'international, un club, c'est l'international. ماشي في كاس الحق يسيوني ساعه الحق ديالنا يسال نداروا في كاس نو يسال نداروا في غاز دايناني ما عندكش الحق هاي اللي كان راجل مون يدينا تصرف صداره تنميرتي كم سعود ميرسي بوكو ميرسي القسم صح هيا بقى على خير بون سواري رمكاز هيا صح تنميرتي لا كاليتي دو تنقص مالوروزمون وقعد غادا تكوبي لا كونيكسيون تروح سؤال فوالا الو الو لا سلامة سلامة انا ودي السوالان صباح انا ودي الو وي انا ودي السوالان لا سلامة بلال بقايس بلال دي بقايس لا سلامة بلال صافا سلامة واش راك لاباس صافا الحمد لله داش راه ديني بلال الحمد لله داش راه ديني اش هادني راك لا سوليكسيون يسخن كان يجي اسكا كذا شحال هي بغانا نختار توجور القاعه وي مالوروزمون وي اش هازندني لا في الدراسه سيدي فوايو لا تورا خطي فك ديزارغومون ماشي زينه خطي ماشي ديال اول لا غير اول في خاطر انا غلقاع توجور جاسكي تسكر الشغل وي الو وي كاين سلا كمل وليك داش تبغي ضاكي دينير لا داش ادنيني كان الا مسيو البريزيدون دي دوك الشغل تتفر ماذا ذيني دوك القرع وي اوبليجي الا كنسلكتي له باسكو يبغى نخصو بنتوجر القاع وي ان شاء الله تصورنا راه فوالا شادني ان شاء الله كان ان شاء الله تحسن ان شاء الله هذاك يلا كافي هذاك سنغتون تورارا اي باتن ميرتي بلال ميرسي بوكو ميت شاولود هيا ميرسي بلال دي فكايس دي الشاول اصور غورون ما تبغى ما تسولم اخلاق سريد دونك نتسويد محمود الزوله محمود لا سلامك تغافض شحال هيا الزوله دابا واحد سعيد تتسيلي صافا محمود والله صافا كاين ربي دابا واحد سعيد كي صافا والله صافا اخلاق كويت تقول راه كندا انا مازال والله مازال دابا واحد سعيد ما عنديش سلاقليك هذا طالع وصلنا الانترنت شويه كان هذا كوبي هذا توالد لا كاليتي شويه نقول لي ميسيون يفيك الترطايض لا تقدم سانو زومبيت بون يظل سافا الساكن jusqu'à présent ça va la première demi-heure كاينين ça va on peut fonctionner à Kadir espérons ça va continuer هكا قالوا سنه كاع ساعه داير باكي اكسنت شويه وي absolument اما يقدرش راه كنت في لا بوليميك كاينين يعدان غرجيسكا لا ليغ لا فاف لي سونكسيون اللي يخدم شريف ملال كنت داش تسوالي راه كنت تمثل تا كاينين
Là, pour moi, de Mohamed Saïd, c'est un non-événement. Wallah. Voilà, parce que c'est la loi. Si quelqu'un qui connaît la loi, normalement, il a pas de Saïd. Oui. حتى ça ramène rien à la polémique. La GSK qui demande c'est un grand club. Oui. Qui connaît le loi depuis sa création. حتى من ولد واحد سعيد ولا شو هو ناقيا c'est la première fois qu'ils aura le Makia depuis l'année passée. Depuis le match GSK l'année passée, dites comment j'ai joué la polémique. Oui. Et حتى الله مده واحد سعيد c'est clair. Même j'ai vu si la Coupe d'Algérie est annulée. Oui. Ça veut dire, mais la Coupe d'Algérie annulée, ça veut dire même les 8 clubs qui sont qualifiés à les 4 finales, ils n'ont pas le droit de participer à. Voilà. Allô? Ça veut dire qu'ils sont éliminés. Allô? Oui, لكن سلا سلاكين. Demande ça. لكن سلا سلاكين يا محمد. Voilà. Voilà, parce que la Coupe d'Algérie est annulée. La qui est annulée, ça veut dire d'ailleurs. Absolument. Malgré que tu es qualifié en finale, mais d'ailleurs, tu n'as pas le droit de participer à la Coupe de Dakar. Absolument. Donc, ils vont, c'est-à-dire, le championnat. Le championnat qui nous a l'entente décisif, en entente décisif classé deuxième. Ils vont, c'est-à-dire, jouer la compétition africaine à la Ligue des Champions. C'est normalement le troisième et le quatrième, ils vont participer à la Coupe de la CAF. Oui, oui, oui. Absolument. Donc, je ne sais pas pourquoi cette polémique de Mohamed Saïd. Il faut que je lance l'appel à la direction qui va concentrer cette saison. Oui. C'est-à-dire que les ont le droit de participer. Donc, il ne faut pas la pression immense. Oui, oui. Comme de Mohamed Saïd. Qui je suis sûr que la jusqu'à ça le droit à 100%. Oui, absolument. Donc, je pense la direction qui vont continuer de faire une saison l'Alice Gossegien. Oui. Je pense le stage d'après la direction c'est bien réussi. Donc, ils vont se concentrer sur le travail et le sérieux. Absolument. Donc, la polémique de Mohamed Saïd, parce que la GSK, c'est un grand club de Mohamed Saïd. Absolument. Ok. أنا مد مواد سعيد. Eh ben, très bien, merci Mahmoud pour ton intervention. يعطيك صحة مواد سعيد تعطي الغرض جوالك تصور يعطيك صحة مواد سعيد وإن شاء الله كاس نسوي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تنمرتك يا محمود ميرسي بوكو من تسولو فوالا. صحيح مواد سعيد. بسلامة صح. تنمرتي محمود دي سولن ثم بوخفون on le connaît c'est quelqu'un qui ديدنا ديما زويلين. À l'origine, il est le Canada, malheureusement, avec le Covid, donc, il est chez lui, ça fait plaisir, شريف ذي وهران شي يعني غيد une affiche de soutien يشريف ملال مثلا ما تسعدير ذاكينين GSK Billy tous avec Mellel, supporter de la GSK de la wilaya d'Oran, Akad Swalim. Donc voilà, et puis Takini, c'est une affiche composée de deux parties. La première partie, la deuxième partie, Takini, donc Andan, Fous de Fous, voilà, un Fous. Président Chérif Mellel, vous êtes sur la bonne voie. Tous les supporters algériens, braves et honnêtes connaisseurs du football sont derrière vous. La Kabylie est fière de vous. Les enfants du Djurdjura, habitants de la wilaya d'Oran, vous soutiennent et vous demandent de rester sur votre position. Vous êtes un homme juste qui dénonce le mal. Le mal passera et la GSK évoluera toujours et retrouvera sa puissance et son image d'antan. Les sanctions ne vous empêcheront pas de mener et de diriger la GSK. Vous serez toujours là parmi nous, les supporters.
Vous travaillerez dans vos bureaux et partout où vous le souhaitez. Bravo, Président. Assanzka, Mellal, Dima, Yella. Voilà, Sakinin, donc, il affiche Ilchian, ترفع تكين للسبورتر ذي وهران يتسوليم أكذا كيني أسنينين تنمرتنون يميت كرم يتمثل تكيني تخدمون اون افيش كم تكيني فوالا أصوات غرون ما تبغى هذا السولم أخلاق ذاكيني سريدي يذون لو يزيد دونك لافيش كي تسمك تاع كان الشريف ولد عمر يغتدي شي عندي وهران أسنينين غتان ميرتنون تولي غادي هنا ندير التوب شات لو يزيد بوينا وال عاد النبيشو اوني توس افيك لا جي اس كا ملال كوم ديز بون لي زاراب خلطها تصفى خلطها تصفى il faut y aller au TAS de Lausanne pour mettre à genoux cette mafia mais malheureusement l'Algérie sera punie sur le plan c'est vrai c'est ça l'inconvénient c'est qu'elle خلصن ويض على جال la mauvaise gestion bouillarde. Et donc puni sur le plan international, les pouvoirs doivent intervenir pour arrêter les beuveries répétées de cette mafia. Voilà, تاكي وكيل يون لو يدي بوين ديرني Alois Magid, avant d'aller à Lausanne, il faut passer d'abord par les instances algériennes qui sont obligatoires. Voilà, donc Sakinin est l'essentiel, يفيد مفادة نوعية السكينين أصوات غورون ما تفهم هذا داوي موال أخلاق يذون voilà en attendant on est نساعدين كرا peut-être dernier faute de Sakini sur la GSK il faut باللي la GSK elle a renouvelé le contrat de partenariat سلفتيين مسوضا هذا في الدخمة هذا السليم le contrat de partenariat hier la GSK أكد Civital. Donc voilà هذا le message يدخل la GSK ذي la page Facebook ينس ثناك voilà دا شدنا la GSK ثناد donc ثناد le GSK Groupe Civital confiance renouvelée. La GSK a le plaisir de vous annoncer le renouvellement de la convention de partenariat avec Civital pour une durée d'une année. Voilà, donc نتمنى كويس أين تخدم donc أين يعني لو بارتناريا يكينين غادي تستفيد يس لا جي اس كان أرزات وتستفيد يعني Civital en retour bien sûr c'est l'image de marque Ines qui parvient à un maximum de personnes. Voilà, إيش بعد ربي ما تبغى هذا السولم أصوات غورون وزرع على أين كان يسوسم الميكرو دينا وتسوى المرا نعدي نخدم تيم بتيت بوز ديال الموسيقى بتيت هذا وين تساعدي يوث تاوشت يدير بالليل غادي نساعدين ثاوشت يدير بالليل هذا شو إلا قد دفع التصويرة يدير عند التلفزيون حود السوالم أزول لا سلامة أزول هذا واحد سعيد لا سلامة محمد هذا واحد سعيد اكزاكتومون محمد في كندا ديال كندا نعم محمد نعم محمد ديال كندا لا سلامك محمد صافا الله يسلمك عليكم وين كيستيلي والله صافا الحمد لله اخلاق نقيم ديزون
فوالا. الحمد لله الحمد لله نسلمك في اللسن. زاد يمكن نقارن نكون نقرا في 9 انا غا في 9 حاشا ما نعيا غا في 9 الا ما نعيا. اكزاكتومون اكزاكتومون سي سا. فوالا لو برانسيب ليميسيون. صافي بليزير، لا صافي بليزير شغل. فوالا نتكسر غير قبيل انا. فوالا بويغير انا ذات ماتن ونديسكوتو خلاص سي تو. Sans méchanceté, en toute. Ah oui, c'est voilà. sûr. Bien sûr, avec respect. مليون ديف كتير على كل حال. avec respect. avec respect. أنا مقدر وخلاص. ميم كل ديف كتير هي. Absolument. Donc, ouais. Voilà. Donc, pour la GSK, moi de toute façon. De toute façon, ça fait de temps en temps. Concernant le GSK, bien sûr, كاينين موالير de toute façon, quel que soit يقدرون l'acharnement يقدرون في la GSK, on s'est habitué à ça. Mais comment qu'elle fonctionne maintenant la GSK, ça là quand même شطحنا الروح. وي اللي فنينا في لا جي اس كاي يوغال مالغري كو مازال تصل شوال اللي قلنا هذا ضرون في كو الى قد كلنا وراويس وي لي زونسيان جوار ولا لا ماذا بينا اثنين نوالي هذا اسحذري في قارنا كني ترى هذا بور كيل بروتيج لا وي مي سينو يا ربي ما والي ملال زيكوت نسينا راه يروح سوذ ما ننيف ذنيفي ديبون الله جي اسكان ولا واش خدم دونك يعني كاينين غاشيان ميكي بور موا il faut qu'on les respecte parce que si quelqu'un ثاني il a déjà quitté la GSK parce que il y a que Ismaël investit ailleurs, il peut faire des investissements ailleurs. Mais c'est juste parce que c'est la GSK, c'est pour ça que qui خدم كل pour يفان بلي يحمل la GSK. Et en plus avec lui il a عبود avec les autres aussi, avec les anciens et Glanides. Pour l'intervention l'ancien président CRP, je pense pour il Reveil, c'est un non-événement. On va pas expliquer par rapport à Rouaini Dina parce que maintenant c'est la GSK, maintenant c'est des peut-être qu'il s'aide des objectifs comme président de la CAF, de la FAF. Mais c'est pas sur le dos de la GSK. Parce que la GSK actuellement, sur la FAF actuelle, mais ils sont les mêmes. Et puis, c'est ça, il faut juste dénoncer. Par respect à la GSK, le dernier mot ici, déjà c'est juste par respect à la GSK, il ne faut pas dire ça. Absolument. Même si la loi, même si c'est un droit, mais juste par respect. Oui. La GSK. Mais sinon, de toute façon, c'est la GSK qui est l'entourage. Bien sûr, on respecte tout et tout. Au moins, il faut qu'on le reconnaisse. Mais la direction actuellement, il faut qu'on l'encourage, il faut qu'on lead Firas. D'ailleurs. Absolument. Merci comme Mohamed, merci beaucoup de Saoulad. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Voilà. Mohamed دي كندا دونك يدي الساولي بدواليس أصور منه يكون ما تغامر الدوام ما تعجزم أدن ساعدين اون في بتيت بوز لو طون كان أدن ساعدين يوث تاوش ديون وحبيب ومداكل أنا مكازديني غنامي شحال كينين
يثيد من الغارة سيني غتسلم الفلاك وكيد يدير بلالين أدنسل يتغشتكيني تغشتكينس يوم يسمى فطان حمدوش مثبغم هذا سيدنسل فطان حمدوش يدير بلالين أثن الصواب غورك يدير. فنايف الطاح مذوش بغداد طفي نفوس اتخيلك مرضي ثمليض مسياك قاعد ومحروس تتنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس تنادي تثدر تزريض مطفن تذيب فوق الروس اني غيف الطاح مذوش ذا شي ذا السبة ومحروس اما تمقرط هثين غير نغير ولد سيد حبوس وإنا حسب غثامك ما قاعد نفلغ ماشي دروس وإنا حسب غثامك ما قاعد نفلغ ماشي دروس ثنايف الطاح مذوش بغداد رذاك ملاغ هذا شي ذا السبة ومحروس يسولي يدغر سفغان زغمان كل ثغمر تتعوس الخبر ذي تدر ثيفا زغمان كل ثغمر تتعوس الخبر ذي تدر ثيفا ثنايف الطاح مذوش بغداد زنزانين هذا الشي ذا السبة ومحروس اهوي غسنك يهوايين فلا سورة كفوس يك حملة غثي حملي فلا سورة كفوس يك حملة غثي حملي غيف الطاح مذوش وارتق وذفو محروس غم غيا كل جر ينس زقرغتي الزرب وكربوس يتروي يجرح يزري ناس واسمه حوصد صوين يحوس يتروي يجرح يزري ناس واسمه حوصد صوين يحوس فنايف الطاح مذوش بغداد فكية ورنوس اضروح غدا عجل غثي كليم وردة تعقل نار الهوس بدها ستل اللي انت يريد اسكس غل خيقي ومحروس
هاستل اللي نديري ما يكسر خيق ومحروس قد هاستل اللي نديري أسغل خيقي ومحروس قد هاستل اللي نديري ما يكسر خيق ومحروس تنميرث يدير بلالين ديوت تاوش يحملها ساعات 30 العادي مرة مالوروزمون فتيلين راه فم للسيدينس الالبومينس الالبوماتين اوكدوية دي السوفا مالوروزمون تزار من ليديسيون كوني لي زارتيست سي ان فري بروبليم ذاكيني دونك لي جون بريفيليجيي اللي راسن كيني نصاوب ندبر هذاك دونك l'albuminous, je l'écoute avec plaisir. Yider Bellali, c'est un nom à retenir, c'est un grand artiste. Malheureusement, avec le Covid, ou le manque d'infrastructures, c'est tout un problème qui se pose. الكثرة ينظرنا تروحون غير برا تروحون لفرنسا باش أنقدشن أدسكنن تزورين سن فوالا دونك نتكمل انا عاود نفتح لو فايبر ماذا تسولم اخلا ديما السريد تولي كومام فوزيت نومبرو لو فايبر ايت اوفير 0772 13 88 ماذا تسولم اخلا الذاكينين يدون داش رديني نظن من غير عندنا فوالا وزاري غاودي السوالن أزول الو أزول لا سلامة سلامة شدام لا سلامة هذا سعيد صافا سعيد ديال باريس صافا نكرز سعيد ديال باريس لا سلامك السعيد صافا اون فورما كويس صافا الحمد لله طون صافا با تري بيان فوالا قرب ليميسيون يتخدموا اتنار هاد ليميسيون لي لوسون والله اتنار ليميسيون عندها نتمدو لي لوسون العباد والسينارا والعباد والسينارا دريد العباد يستخربن وي ايه هي ليميسيون عندي ماذا بيا غاديني الرايو بيان سور وي الا قد نفهم وي le rôle de la Ligue, le rôle de la Fédération algérienne de football, oui. les limites de la Ligue, les limites de la Fédération algérienne de football, إيواكن الغاشي مرات سيوج نظرون الميزان نوريو غاز ترما ماذوين إلا مش قارن وخا من الشرع هذا لافوكا يسنا ذي هضور توزن الهضوريس القوانين دونك زمير هذه فغاغي بما يدير الغاشي أراد سفرويون أين دنا التلفزيون أين دنا الجرنال أز درنو لي كومونتير شوف لا أبري يخرض كلش وفهم ريان ديتو دونك إذا قال بنادم هذي فيغ دون هذي فيغ يتمثل تنين السبور للفوتبول وي خاطر ثرا ما يدي دنيني ثرا مازال غير الفوتبول دنا در ثرا لا جياسكا لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول بوركوا تبوني ان اربيتر تبوني ان اربيتر باغ اكزومبل يخدم اون اور تكنيك اما لا تفا لا سانكسيون باسكو ورانوك باللي الاربيتر كي يخدم اون اور تكنيك فاتال وتسمى حاله او ميم طون لو فوتبول يسعى 17 لوا دونك سننتوك الغاشي قريب البريزون ديال ليغاكيا هي دير نوتيس 18 دير نوتيس 20 شتيني ثاقني ذا القانون لا لوا د فوتبول تجديد صور لا ليغ صور وين باسكو يسعى دي بريفيليج اوركو لا لوا لي لوا القانون نداب خضار 17 قلان دونك يواكن يفون كونسيرفي l'esprit de jeu. Il voit que par exemple, il y a la brutalité dans le jeu, il y a l'agressivité dans le terrain. كل يوم ندير ريسبكتي القوانين ناكي عتادي ان ماتش سو ستار طري بيان ولا شي من غير ما يدي يدنفو فاران التيراني نشوف باللي اينوك اللي تنجمع اينوك تسورغانيزين سي جوست اون بارتي دو فوتبول دون لو كاريفير ابري مريدي ثلاث محقرانيت
وينك نسعى اللي برا افتوسني يقمن لومبرا نمشي قارون ميقوما ديس فهمتي مثالي شي تنقرا 10 راه تروح 10 القانون يبان القانون يبان دا محن دونك فلا كان يوث الحاجه ذا دون لو فوتبول يقدر قديم مسنون على دي يهضرون اذا قاصد لنا تدني ناس للشهاده مثلا اذا قايدينين بليك لو بريزيدون دو ليغا غيني لي ديكلاراسيون كي تخدمن اي سون با ايتوديي وإذا قبل تشتفنا واش سميزن اسميزنا نوراري فو غنداري نطويا نوراري الحق ما غدر جمن غدر جمنا سنيني هذا رجمنا تسوينا ثاني مش قارن سلكاغوض اوركو رجمنا تسوينا ثاني سويني زاين سيميل قنا شو جرح اوبليجي شيف من هذا ريبوندي هذا ريبوستي هي نيني ان شاء الله هكا سنين القانون وي اختي دينين اختي تسفهمون اي تسيولون وي هكا ذي غران السبور لا فيدراسيون لان لي زونيفرسيتي راه كثيره مازال قارن الفوتبول سنين القانون دينين ايوا هذين مش قارون يجر السينا كيني يجر لا جياسكا يتواضرمن وي يقدر لا ليغا كيني يدفون مازغين ابسوليومون الو ان شاء الله وي ان شاء الله هذا مو سعيد هذا مو سعيد كمل اوليك يا با بروبليم لا سلامه هاد كمل غوالي وخاطر ثورة ما مش قارن وينك يعني وينك نتاعنا تمثال يسمع الزوج مشات في الشامبيونا نورمالمون يفهم ديوث لا ديكلاراسيون داين تفوق تمثال تا في الكلوبات بريباري مي الشوا داك يخدم نو كاسخر داك يركلي وكنا تصير لي كلوب وكنا سجن لي كلوب سجن لي مشاري ديماري الشامبيونا ودسوا انا راه لا ريزون خاطر لي سونتيمون ديال لا ريزون تلي ودي الحاجه هذا فريد اني كان مشات في الشامبيونا فكد لا فاي دو روت مشات في الشامبيونا لي فيفا بازين الشامبيونا لي ريغلمون جديد هذا ديفرون لي سانكسيون جديدين هذا ديفرون شحال لي ليسونس هذا ديفرون بوكو دو شوز الشوالي كيف فيفا كونسونطرين دونك ذكرنا هذا غاشي لا فوا بوبليك ذكرنا قارن الحاجه يوم سنه كي نسير غوفريل ديجا لي كلوب مثلا باش تشوف هذا كلوب لا جي اس كان عاملوا اسمه نام سي ار بي اتكسد غاشي لي كلوب نسن دايني وارو ثورا لي بروبليم تاع المولوديه لا ديريكسيون ساعه نوك لي بروبليم ديجا باش تفرو لي بروبليم ما كيبان رسول الى لوتوريتي تيدي هذا اوتوريتير الى لوتوريتي ادكشم يمكن تفرو لي بروبليم اللي كلوب من هنا ناند لي بروبليم صافي ساعه شريف بالله قاعد يدخل ديكلاراسيون كوم كوم عندنا كونفيونس يوقي يطفن لا فيدراسيون الفوتبول الجيريان دو مومون جانا مش قارن جانا تكور ثاني دخلوا الشتارة وزان ولا فطو دونك إذا قاتي تسفنون باللي بوين دافريد سوي سرافنون ماشي باش صحرفني سوري صحرف تكورتي سوري تصحرفو تيري تنوض جبداز ديوني ديس مجمل سي فاسيل نصحرفو ذاك شي نصحرف يسهل سليمان ان شاء الله يمسنون كاين طرف لابيل قاعد تسيولي ان شاء الله يمسنون لاني الدومينار تسيولنا كاذي يسنن ضعاف يسنن اطفارزن لي كريتيك كاين لا بارازيتيك لي كريتيك كاين صحان شرف ملال يساعد حق ادنيني يساعد حق لا جياسكا تتوحقر ادنيني تتوحقر مي العباد الا قادخلوا لا ديفيرونسي لا جياسكا يقولوا بريزيدون دونك لي زافير بيرسونيل انتي تشمنا لا داخل لي زاسوسياسيون داير ما دنيني ثورا سي كوا لا ليغ مانوال القانون يصحن سي اون اسوسياسيون سو لوتوريتي دو لا فيدراسيون دونك لا جيستيون تجيري لي زاكسيون تجيري لو فوتبول دونك شريف ملال سي لو بريزيدون دو كلوب البريزيدون دو لا جياسكا il sert à gérer la GSK la saison à gérer les problèmes à gérer tout ce qui vient
autour de la GSK. C'est le premier défenseur du club. Donc, ما يسوس أسنيني ياموف بين تقد أسنيني يضرب. تقول سنفهم أنا غدا محمد. وي وي هذا قال دنيني ترى لا GSK تest sur une bonne voie. Bon courage, on soutient ملال. ميرسي بوكو من السولط. هيا. صحيح تقدر محمد صح. هيا بسلامة بسلامة. بون نوي. فوالا دونك هكاكي لا يساولا يدز قال لي نودي يساولنا كني يساولا غيد عين بنيان واقيلا زرا غير مازال ما زمر غادا هاد الساليغ هاد الساليغ لورونجسترومون مقران ازولا مقران لا سلاماي زولا دام محمد عم كتيلي والله صافا يفتي صافا الحمد لله يوت راكني بغا ربي با بيان اما كيتسيلي ماريكان ديالنا لا فلوريد واقيلا انا عندها كني سوا فوالا غير لا فلوريد دابا لا سلام هاك صافا الله يسلمك اما شحال الساعه ديالنا غورون تورا شحال الساعه ديالنا غورون باقي مثلا هذه 5 تمديت 5 تمديت با بيان نكوني غتسند ل10 كيا ل10 كيا وي خاصك انا طازرو ماشي طاح دونك يا ديكالاج شحال 3 5 سوايع 5 اور دو ديكالاج وي ام كيتسير هذا من القران والله الحمد لله شويط يوت من كنا ما عامي غشا كنا نظن تساوي كان نورمال ملي زاميريكان كويتيك شات فوطيضه في الطرومب في بيدن فرات فوطيض والله هذاك ديما كان صح يعني السينو ما كان نختار المهم بير بايدن انا شاديني هذا وين يقصي حنا راه المهم بير بايدن فوالا ذي فلفل حلاوان كان يعني لا بوليتيكي وتاكي غير شط ضواطاس كان دايقي شو كان الكاميليو يجي غطاس تاك نقارا وي لا يعني لا ديباس لي ابسوليومون اما كداش راه غيديني ضا الساكيني غا من القران جوستومون وقعت كان كي بارازار لينا في الدوار كان يروح على راديو انترناسيونال وي راه مدوار هكا يوا تاكل لو سون لا شيسك ما كما قامت انتحر الزمان فوالا ايوي انت اسمك في لاصوت شفاز ديك اسم الله ذي تموت لا بريزيدون دا شلف واحد 20 طون يا السويه هنا زعما من شبو الشامبيونا يوا صوبن يوا هكا اسمك انت بريزيدون لاصوت شلف دا محمد يسكر كريتيك وري جلالي فيدراسيون لي بوليميك ان بو بارتو تلاقي فيديو تورا ساكين دياش وي تلاقي فيديو تورا ناكي ساكي تورا دياش هذا غادي تاكل لو سون دو مورال هذا غادي قارا كي ندوز ولا انا المالور دي مالور اثنا المينيستير انس اثن دونك يفضل يحاي جيسكا سانيح لافونس 15 jours à un moment le 16 septembre راكي موعد انا لدينا لي انفراستركتور seulement pour les entraînements le 20 septembre le 20 septembre voilà oui. donc le temps donner raison à la GESC oui du quand le ministère il faut dire on va décaler la reprise on va décaler l'ouverture des infrastructures oui دينا زمان سنين بليتك peut-être les dirigeants la GESC ils ont précipité mais مثلا فكيت شويه هذا المينيستير مثلا نو تمثال سي لانتربريتاسيون تورا لا جي اس كا سي الناس افيك لو ميدسان يتسع لي ميدسان سبيسياليزي الدكتور جاجوا دويه نظن الناس سي اون اريف ا ريسبكتي لو بروتوكول سانيتير qu'est-ce qui nous empêche de faire les entraînements on respecte وخلاص
Parce que la règle pour tout le monde, c'est le protocole sanitaire. Il y a les infrastructures, c'est que تبعت الدولة. Donc il faut une autorisation الدولة باش تفتح. وزمرة تروح الديريكتور فوالا تروح هذا الديريكتور ستاد 1 نوفمبر هذا السنه نروح هذا نونطريني نكون لا جي اس كا لكن اون بو با باسكو لا توتالنا وسميحاره باش نفتح لو ستاد مي شي ان بريفي كي ا ان ستاد كي ا ان اوتيل كي ا ان ils sont autorisés à travailler. Donc دينا ما يروح يون l'essentiel il respecte les règles sanitaires édictées par la commission spécialisée. C'est tout. Donc ولاش des شيء خسران دقيس du moment que il respecte les règles. C'est tout. Hein? Mais des jours ويزمر سوسي زميرارا ثورا bientôt tout le monde il sera autorisé à فتح les infrastructures وكلش. Est-ce que زمر انت كل les équipes هاد خدمت لي ريغل سانيتير كاينين جو دوت باللي هادي زمرنا تخدمت فوالا. Oui, le protocole que le ministère de la Jeunesse et des Sports devrait يضربوا يا نتا بخضار شو نكونوا نورا شو نوراري نسا شو لي زانفراستركتور شو وفيه ما يمكن يتفكتور لي فيستيار يقط واحد 4 لي فيستيار باش تسيبارا ديجا شاك ايكيب 22 joueurs صافيك 2 صافيك انا قيك واحد ديك الطار 28% والله ما نفهم والله. وي ابسوليومون يعني هادشي مشوهه. وي لا تيوري كان لا براتيك كنيض ابسوليومون. وي ترى نزرع انا ويا مام لاكول دي لا ديسينياسيون كي طروزام بريزونطون ياكي عرفتي جينا كي سسبانس سي ان سابوتاج باسكو توري باين الا كتسفروا ان ديفان انواع ريبريزونطين كي كيبني السوجدني مانس خماس هذا ما لا دورونفورسي لي فيكتيف ما يحصوا يولار تروت باروي كاين قارة هاتي خير ربي فوالا فوالا لا هو تروت باروي لا جيستيون ابي بارا كان كلش بوزهرون يحو وي هكا ابسوليومون. ويا ديجا تموقع لي كالمون لا فيديراسيون موندال اولمبيك كفا وي موندال اولمبيك كفا لا ليغ ديجا لا ليغ يقدر خمن لا جي ليك سي المومون قبل رينوفلمون ابسوليومون. لا وي سو البلان دونك زعما كي ندير هذا ما عرفني الله ويا انا لا سسبونسيون ياكي واش لا كوميسيون ديسيبلين وسيان لا فيكتيم لا انا ديريكت كان كاكي رابيدمون يعني تبان سي ريغلمون كون سي اون افير كونتر ان بيرسون داكي كان يقول وي سي كلير يعني انا ما مي هكا تونا ان شاء الله لي ديريجون شينا ان شاء الله تورا فون سويفر لا بروسيدور ريغلمونتير هذه يا حتى انت مشات القانون فافور دي جوريست يعني كاليتي تسمي لوا لي ستاتيو لكن الزرنا مشى ديفوندي لاركيمون افلا جياسكا ويانا يكون مراجع وثورا يكون يسيوي من لا داينو سنيتشانا هذا ماشي اني ديك بينيا ودينا ديك سنا ريبوندي هكا il va suivre la réglementaire هذه الشارج لافوكا ديك كلاب نا لي جوريس اخمن شويه سنه حتى لا بوليميك يجيك اللي داين تسوى الشمال هذه قانوني قادر سي لا ريغلمون قادر وي انا اللي اسمعوا راه دايرين نصدق تناوع قرر ما رحنا للطاس كيفاش ندي حق وي لا رانا سي لا فوا ريغلمونتير nous sommes les dirigeants concentrés dans la place saisonnière, stabiliser l'effectif, attracher un plan d'action pour toute une saison. Il y a nécessairement une saison exceptionnelle, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Oui. Donc c'est une saison vraiment pleine de boulot. Oui. Donc on va nous concentrer sur le plan d'action, comment structurer le club, comment améliorer
surtout essayer maintenant les projets pour structurer le club. Oui. L'essentiel, mais il faut les ignorer, la réglementaire, وفانا هذه طاكي خدمه شي التيران صح دول عليها مقران تنميرتي من السولة لكن هذا واحد نظام كاس عرفتي كنت النظام وتنميرتي في شيء في السنه جاك تساوي نظام كاس على بروشان ان شاء الله صح يضي لها انت رجال ايوا بالسلامه صح بالسلامه مقران غادي يسولن دونك ذي لا فلوريد فوالا أصوات غورون ويذكر ما تبغى ماذا تسيولم أخلاق سريد ما تبغى ماذا تسيولم أصوات غورون نتكمل تكفري ناس أيوا العسلامة كتكفري ناس الزولة تكفري صبا والله صبا يكشي غم كتسيلير شو صبا الكلين كان صبا الكلين راجل أنا مشكلة أخسر هذا تسالي على فيديو نيم فوالا طري بيان انا الناس يولدين انا ناخذ من فلا فلاس يسيروا الناس والله يا قدسي فوالا تسالي على ماشي دو فير انا تسالي على فيديو تكفري ناس ايوا فوالا الناس ولا ولاش تما زياتني ولاش موش ياسكني ولاش والله راه كان جناري با اد السالي الناس جناري با اد السالي على فيديو انا انستون جي كان دقيقه باسكو الماتيريال كاينين وزرا هذا ماليش نو خطي انت ما صار ou tu touchais là, si tu touchais quelque chose, il ne faut pas toucher, non, خطأ. خلاص. أنا جدي ذكرت فيديو خمر باسكو الصراحة يسال البطل الصراحة ليماج والله أكيد ديرها والله ما بليش توشوف نو ليماج باش هذا الدفا تقولنات تروح فوالا البوج ليماج ومن بعد تسفغرا وزرا شوف أشكال أغوري ماشي أغوري نو نورمال أجد كوبا تعاود داكور أراجي تورا إما هذا الدوغان فوالا نورمالمون نو لا صروح أجل كوبيا تعاود سوالي أكيد بس ديبلاسي لا نفس إيه نو زرا أنا كيس كي سباس ديبلاسي أجل كوبيا تعاود داكور عاود الدكنية خير فوالا وزرا أنا كيس كي سباس فوالا فوالا نورمالمون ثورة والعرض تروح سي با سا وزرا غير شوف تروح ليماج هذا خضرا مكي تصافيشي دينا مكي تصافيشي سور الناس جو ناري با كومبروند دابيتود يلحو كل شكل وثا الساكنين الى البروبليم كاينين بس دوماج أو عوش نعط معليش المهم هضر كان مسؤولي عسيدي يا با بروبليم عوش نعط الور داش راه يديني راه تكفري ناس اش الدنيا ثورة سنة كي قلع ندير نتر داخل نشو السم شادني والله شو تخدم من زهر 20 مليون تو سا زهر كاين ثورة ثمورتني مي بغا نخدم الحاجة بي غرزان سي مارش با كوم سا غطي نورمالمون ثمورين وين بغا نخدم الحاجة غادي
هذا السيد يخدم أين لقان il faut l'encourager. Absolument. نكوني وقيلا ونحمدنا شغل هاكي ثمور ثاقينا. لا با سا مالوروزمون إلا شي ولا هو ماكي نبدا كلي تقصير كنزيك ثمور نيش ثمور ثاقي إنيش ما باه مادة يسخن هكاكي يرنا بزاف لاتكم يطرو سي اكسبراي يسخن ثمور ثاقي ثمور ثنيا كينا يرنا بزاف ترو سي ترو يدي ليميتكم يفو إلا وين يخدم وين يبغى هذا يخميني الهان إلا يفو انكوراجي لا خدم لي باطون دون لي رو في مالي كي يمشي تسوى ثاقي لا ما فهمت التمر إلا قال شوا باش فهمنا شي غرار نكون يقرا بعد مجيح اش هذا نفهم وين نسوالي ثيلوفا هكا سوالي ما كويس سوالي في جوجل من كل ابسوليومون سي تو دونك توالي هكاكي وخلاص هذا moi ce que j'arrive pas à comprendre كلنا عندنا c'est des générations que peut-être on est des générations perdues tout ça mais qui n'aiment Chine et tout ça d'autres générations qui sont là et pourquoi on pense pas à d'autres générations qui viennent comme et on est je parle égoïste et alors pourquoi ils pensent ترى نثني في السن لا فكر امذن شو mais laisse d'autres personnes qui vont travailler pour d'autres générations qui viennent les jeunes qui مساكين تخدم انا راه تخدم تقيم ذينا تخدم ثمورت pourquoi ايوا pourquoi on essaie de casser d'autres générations qui viennent نكون نضال ما هذيش c'est pas grave mais d'autres générations qui viennent مش حاجه ديال خونا كلي et pourquoi on donne pas la chance pour eux qui vont réussir وصحنا الغربال ذاكين انا امريكان انا فرنسا un peu partout dans le monde et on خدمنا ثمورت نسى pourquoi ils vont pas leur payer c'est ça que j'arrive pas à comprendre اخويا نبدا وشو on a fait ce qu'il y a à faire نخدع سميتو باش قارو خدعن ودي موثن ودي هذا نمشيو هذه هذا mais pourquoi qu'on essaie de casser encore d'autres générations qui viennent c'est ça que j'arrive pas à comprendre بصح تدنيني il faut désquionner il قد نيلان pourquoi que on n'essaie pas de faire un pays que d'autres générations qui viennent ils vont réussir تروحنا للغربة تروحنا للذاكي un peu partout dans ils se sentent pas chez eux ايوا pourquoi toujours on cache un trozo ودي تلحون c'est ça le malheur وفي مالين كيني هو كي يشد شريف ملال يسد هذا يخدم استروزون اش تيخصني الالمان نتاعنا اشي لا ماجورتي دي جون ثرو ذاكي كندا انا فرنسا انا اون اوروب تو سا اش تيخصني امريكا اش تيخصني راني انت يسد هذا يخدم يبث لامور د لا جي اس كا غادي يخدم كيك شوز دو بور ريوسير لا جي اس كا اسك سينا استروزون يمي دي باتون دون لي رو اش ايوا لا قلم هذا الفترة واقي وي هذا الفترة هذا يعني هذا مولني جمعت في مانيس باسكو داو شو ثوا خلعني يمشيو هذا الزيت روح سنين سن ils ont fait la guerre se fourniront mais tout ça ils sont en train de continuer à faire le malheur ils sont en train de continuer يعني الفترة كي جمع ديك في الدنيا ديريكت هو ماذا ثلاث عشم تسلك مما نوذق لا d'autres générations qui viennent عشمين هنا في مانسون ils vont se retrouver غارون خدماني ils vont fondre des familles عايش في مانسون تموت نسن ما تروح هنا ذاكي à l'étranger un peu partout et puis tu te sens pas bien parce que tu t'amours voilà tu vas voir tout ذاكي ما تتمورث ايش تتمورث ماشي ذا علاج absolument ماشي ذا صديق سي صا يكتيك ولا تكره الصباح هذا الخدمه ذاكي ادخل مع الناس يكون ريفغي قري تدرتي وتروح على السعودي وتصب عاوساد التصيد نروح التمرين نروح اي باش ايوا بصح Ben c'est malheureux que cette dernière j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui veulent travailler, ils ont quand même le bon sens de faire quelque chose.
يثمورثني لونطران اثن ترزون رزع جوج كيكون انا من مين كاسيني شوف ملال فو با ديزيسبيري faut des garçons. Il faut être un homme dans la vie. Il faut تصعد الدرع تصعد النيفه تصعد الناس يديروا كزا يديروا كزا كي تداول ماشي تدعض السوق سي كلير نت ابسوليومون فما يا il faut pas qu'il désespère parce que وكذا يعني تحوسنا يفون ديزيسبيري يفون نو لا جيسكا الي دوبو سكن تدير كازوت اتلي دوبو tout simplement اكادمو جو تطرغ واش اسمع قلت لها لا نو صافا تورا قول اطفاكي دا يا با بروبليم قول اطفاكي واه إني كان انت سقارن تولد شدي هناك لونسيان بريزيدون دو لا ليغ سليرات وين شلا اي وين ماشي وين خاطر لونسيان كرباج ان سارتان كرباج محفوظ كرباج وين سيرفي فوالا وين ناس مرد الفغي لافاف Inès, la FAF, elle peut ne pas engager deux équipes, elle peut engager une seule. Ça veut dire, en quelque sorte, il suggère d'exclure la GSK. Est-ce que c'est normal? Oui, même Asmila, en tant que président, il était contre la GSK. Oui, on connaît on les connaît. Asmila, CRB, tout ça, après il y aura le président de la ok, Adamo. Inès, il a mis ça, il va le signer à cette quête. Il va alors, ظرف نوكليل سنيت نوكليل ابرني دبوينس مثل جولاني دبوينا ثورا اسميله تساوت alors c'est pas la peine d'adar الدينين زرا نعطي نكوني في ديرونجي يعني نكوني نفد مازال نفد لا جي اسكا تغري اتي دبو واش نك لا راه واش دونك مازال الرو الحداد الرو تفهميت لا جي اسكا باطل دبو جوسكو بو يسيديروا الناس مولاش لا جيسكا ولاش واش نك فما لا باي باسكو هدا سول فوالا سنيت نوكلي لي كوني توس ولا بيت لي بوها انت كوال مي سنيت نظرافو سنيت نظرا سيد روحان يسون كونتر زغاير واش نخدم باسكو لا جي اس كا كومام سي ان غران كلوب فاموس فريمون لا جي اس كا فارستي دوبو ماذا فنا الدونيس الوري هو يسنكال اخر من تاع كورونا صافا ناقص غادي ناخذ من تشجع لي ضربي تاخذ شو خدمنا يا لا جي اس كا لي دوبو لا جي اس كا زرا اساس تموت القبايل 9 سنت ايوا يسنكال لا قلنا ابسوليومون اختار بالك هذا مو ايوا يسنكال هادي هضركي كرباجنا ونا شدفنا ايفان وسينا سيت كاع وسينا سيت ايفان نقص قبايل زيك نو أولي نو أما إيفان ويسي كان وكني ثلاث إيسيسات دو كاسيت إزغر نعطي أفلا وكتبنا أحقا برفلا يعني الناس اللي هما كيصحى ذي ثمورتي نكونيك صار الصح ويسي كان أكل سنة هذا روحان هذا أصغرين تشكرني بروبليم نكوني صح باسكو اوني سيريو طرافاي on veut avoir quelque chose يعني مو تخدم دار مو تعطي في دار وتشغل في دار دايرين انجليزي وساعات في كركاس on n'a pas في كركاس كنت ساعه لا جيسكا elle connaît pas sa discipline pas son sérieux pas ses hommes ايش سبب خاصة غادي نغرد وراه هو ما كان دخل كان شويه مثلا ادروا هكا on reste toujours debout voilà debout الناس ونزه هنا ثيروك زيك تداوضي ذيك لا جيسكا تبو ثيروك زيك سيزيك لا سي با دوني هذا مو سي با دوني سا اخر يفو با انا نوري شو تروح هي تروح ثيروك زيك ما تسد تشوف با لاشتي ابسوليومون صافا يثمر في القبايل ساعه ساكي سيزيك ايوا سنكا لا راك نسني واخ خدمن ديرنا غوني دبو كاسيني 10 في ملال قيمه كاين في الليل c'est tout. Il ne faut pas changer. C'est-à-dire, il ne faut pas changer, il faut rester. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas que je regarde. Non. Attends.
وين يلحونها ثيذ تصور ماما وين يلحونها ثيذ تصور قال لك سداو بوفريد قال لك داو بريد نيغو بريد قراش دا بريد هكذا وين يروح هذه الدنيا الوغ هذا هو تطلع راه خاطر واحد راس ما طيق محمد ابقى ورا شنو ابقى ورا شنو فلاسين غير تفوق يتفول المهم ميرسي حدوا لها بس حمد في دامور لا سا في بليزير بي هكا انت كتنظر في بوسيكي تنمرتيك ميرسي بوكو تكفري الناس يمدي كضيدنا فوالا جوله هنا تحضر في منول ليه تحضر في منول إني ليسونسيال ويذن هذا في منزل اللي في منا هذا يقول صح يقول ما تفاوك وين هذا في منيت انا فاكر ما سي كوم صح لكن مالا املك فوالا امور القبائل رشنا نتا نفوكي منا تهني اونسونتي اللي صح لا جي اس كا هذا اللي صح هكا تنمير تبقى على خير تكفري الناس جوله هنا هكا تنمير صح تنميرتي تكفري الناس ديال كندا يدي سول دونك فوالا يناد سون بوين دو فيو بيان سور نتمنيو تمورتنا غادا تقعد الا كنتمني تمورتنا غادا تقعد يا دي بروبلام يا دي جون يا دي ادنيني كان ثين كنت نسوالي نكوني ذا تموت كني بغي لي الحال سي فري يتمورتنا لا ويد يخدمن لا ويد يتساكن يخدمن خدمة تزدقان تخدمن سنيان سن تصزن الزات تصزين دايفي تبد تمورت قوان يعني الحقيقة قوان معناه لا ويد يسخسارن لا ويد يرقوين سوالي من لاكتواليتي سوالا مروندا الصوض يا دي بيرسوناليتي تيم قرانين سي دي زاني رقوينا كنسن يعجب تقرا يبان بلي كلشي داك الاخو كيني يبان الحمد لله يفكد ربي نفوس اثناء سوا طفن سوا حبسن وتخلصن مي بوندون سو طون لان العباد يخدمن هي دي زاني يخدمن خدمه تزديان تكمل كني تورا ارزات ديفك ربي الرايه السعدي هاكي قارن قبايلنا ديفك ربي الرايه السعدي باش كني ثمورتنا تزار الزات وتبد في دار الناس وتلحو ارزات ام نكوني ام ثمور النظام ام نكوني ام الجناس النظام فوالا دلوقتي بغا في ديني ما الا ولد السولن اصوض غورس قلق سريد قلق قريب ونص يزم الحال ما الا ولاش والد السولن نحبس ليميسيون بيان سور الا كان بغا هذا ديني مو دينا ودي تكيني الطوب شات تسوالي ان سارتان قاسمي وقيلا فوالا ان سارتان سعيد قاسمي او ماتنا ما تبغي ديك يضمم الطوب شات يلاق ان بو دو ريسبي ماشي كان ديك تبغ نيمبورت كوا وإلا قرا إلا قاعدة تساويض معليش دينا لي سونتيمون ينك مي ماشي النعلات ديال روال انسي سويت وينا ونقبل راه دونك دا شو كان زمراوني ديني سورتو كشيني ماس قاسمي سعيد قاسمي إلا تفقد دي زارغيمون تفقد دي زيدي تفقد رياكسيون فوالا الو لا سلامة يا دموح لا سلامة الزول رابح واقيلا رابح ضلجي واقيلا ياك هسه كاع خلينا نقصفون هسه كاع قصفون هذا صدود الحوت الحوتي لا يعني لا بحري إلا ماذا موهي كان يسموهيم أميك ذا موهي كان يتسوهيض ذا وهي تسوهيض انت ترى هكا يعطيك الصحة ابد العالية اماك صمد الحال ديالنا ذوك الفون اي لو صمد الحال انا خلينا ارسيغ توجا كيف موا خليني برا وي الى طير صمد الحال وي
سمض الحاتور بطل بيان داش راه ديني ضا ساكنين على باح ثورة au début ثورة نسال on passe le bonjour à tous les amis de l'émission oui au كليت les fans de la JSK au كليت les supporters de la JSK au كليت دعنا نتمنى اساقيق غير لا سيمان البكالوريا وي نتمنى يكون ان شاء الله لي زيتيديون شاكير ان شاء الله هضر بحنا داوني في الباك ان شاء الله ابسوليومون اسفرحني ما ولا ننسى ان شاء الله باسكو كاين كل مومون جي دو كي باس لو بكالوريا وي ان شاء الله هذا الدوري ان شاء الله ان شاء الله هذا وين كنت انا قربنا ان شاء الله اضرب انا كنت داوي ان شاء الله الباك ان شاء الله ان شاء الله الور ناك ترى او ديبي اسمي تروح لا جي اس كا رقبوا avant de partir ils ont déclaré deux ou trois fois qu'ils vont faire un stage oui هكا الور ايمرنيت ولاش واش ندير انا كل ولاش ودي انا باسكو لو كان كنت لا الحاجه اثني تحبس انا 3 سنين نو سي انتردي تصلحوا ثرا au début بس انا خاصني با لابيل bientôt on va annoncer une date نعمك وتصلحوا ثرا مي نثني جانت نرمي قيمه 3 جور نروح 2 جور نع 3 جور ils ont investi كشمان كومونسان لو طرافاي لا بريس تروحوا كل ثاني ساعات توريني لا تيليفزيون ايتو من بعد تغال دوك كان داس قارن امريكا كان جياسكا تروح اي غير لي بريمي طون كيزون ديكلاري لا جياسكا سوسمط تسوسميني ذا شو تسوسميني ما كان سقارن السعرف السكوت علامه الرضا ابسوليومون السكوت علامه الرضا صافي دير بغان لو كانوا بغينا راه دادين بلي سانتر تروحوا ثرا وي وقيس لو بروميير بوان لا جياس كتربحيتن من اللي ربحيتن داير ميم لا فايقات نسبقنا سي تو الموند كي فيليسيت سي تو الموند كي بارس قارن عطيت الصحه ايزون بيان في سان ستاج بيان ريوسي يا اوكان افيك اوكان بروبليم يا اوكان بروبليم دينا ميم سيرتو بروبليم دو سونتي يا اوكان بروبليم عطيت الصحه سي بيان صافي دير ولكن سي ان بوان كي مارك لا جياس كتماركي سي ان بوان ابسوليومون هنا تصن ما جو نسي با كاس كيلز اتوند مثلا جانوك لي زيكيب وكليت لي كلوب وكليت مسكيت هكا ولاش لي زونطرينمون يا ابسوليومون ريان يا با دو مويان يا با دو لاخر جوسكا بريزون تصن سي لي هو ريسبونسابل سي المينيستير صوب دو كليت ما جو نسي با كاس كيل فو لو موند كيعطيني حاضر كيعطيني الامارات بيان ايتو يكون مازال غنطاس مازال يحموس ما كنسقارن مي لا جياس كيعطي ابسوليومون ils ont démarré يعطيك الصحه ميم الا نكرا لي جورناليست اللي تلفزيون كاين قارنا الشبيبه القبائل تضرب على الحائط قرار الفيدراليه وشنو خد القرار الفيدرالي ما عنده حتى قرار هذا القرار سي تاع المينيستير لي سيكتور دو لا سونتي ابسوليومون مي لا ليغا شو دخل لا ليغا اللي فات اونيكمون بور فار لي بروغراماسيون دي ماتش قال كان نسعى الماتش لا سيمين بروسين نسعى لي ماتش نسعى كذا وكذا مي نو ريان دو تو وي هكا دموع اون بليس تورا جياسكا شو خصوصا جو فوا بلي تخص شويه لي كوليس لا فيديراسيون باسكو الفوتبال كيت ما كنسقار نطاق على منطق il faut avoir des pieds des mains داخل لاباط باش تصعد شويه لي كوليس تكشم لي كوليس ان اكزومبل ترى مدوار سي ان بريزيدون كي على ليغا يخدم بون الله يعاونه كما نقولوا معنا نكون جو بروبوز كالكان لا جياسكا il doit se présenter à la candidature de la fédération de la FAF ويزمرات يطف يعني سيونتيفيكمون انا واثق دينا محشري حناشي وي سي لي دويان دي بريزيدون اي مثلا محشري شويه يشبه ربي يعيا شويه دونك يعيا جوستومون تاقل كلا بصح يعيا مين كون نسعى الا ميلاد عبود وي بيان سور الا مسيو عبود سي ان ساج يفان بلو كيما نقولوا يتقدر كل غاشي تقدر انت كل غاشي حمل انت مدن
سي ان سبورتيف، سي ان اونسيان فوتبالور، سي ان اونسيان تكنيسيان. واقي يزمر هذه لا بريزونتي مانيش هذه تفا فيدراسيون تيطف سيونتيفيكمون. وي وي خير بنا برا شركه ثلاثه الدوران ثلاثه لا فيدراسيون والله ما زال ندير ترضيق انت دام والله ما زال. طبيعا كان طبيعا كان شويه اخويا والله غير مرمذ كيما نقولوا تخربنوك الفوتبول، جانوك توتي اوروتار، تزرد هذه لي بليسير هذه لو شامبيونا ما كفو ما الا بضنا كفوني 38 ماتش كي ويرنو ناس لي ماتش دو كوب دالجيري بليس لي ماتش دو كوب دافريك وكي يلعب لك عندها تروحوا بليس ثلاثه لي ماتش ليكيب ناسيونال وتلحقنا راه سي با بوسيبل. هذا وقع ابسوليومون سوفا ديفيسيل فريمون ديفيسيل بزاف ديفيسيل يعني تصور هذا دموها اخي حيو ربي ان شاء الله تولي يورا بوكو دو بروبليم ساتاني الفوتبول كاع الشامبيونات بليس لي بريزيدون لي بليسير لي مويان ولاش هكذا خلوطه خلوطه سمقرات. الور pour le quatrième de la CAF c'est logique. ناك ما اسميش شرف من الا اسعى l'article 8 de la CAF يسعى كما نقولوا la confiance de tous les sportifs algériens، يسعى la confiance de la presse algérienne. لا جياس ذنب ثلاثه يلعب لنا 4 بلاص ولاش واش يلعب ولاش انا خاط يا لا جياس يلعب باسكو سان سي لور دروا ابسولي او ميم طون اسنيني ثورا الي ريسبونسابل لو بريمير ريسبونسابل زوج اسنيني ما الا تخمم هذا مسيوزتي ما الا تخمم المصلحه الوطنيه المصلحه الوطنيه اقلك شتيني ذا وطني اقلك تو بريزيدون ما تخمم هذا في المصلحه الوطنيه انت تتمزور تدوا كيما نقولوا تشوفا انونسي كو لا جياس كيلعب ما الا تخمم في المصلحه الوطنيه حاجه لا جياس يسمرن سي سون دروا تلعبيت ما تشبح لالجيري سي اون غروند ايكيب كيكزمر مليح ما الا تخمم وي تنمرتي ولا في صحيح فوالا هيا ميرسي بوكو هيا صح جاود لنا هيا روح دويضه يا ربح ميرسي يا ربح نبض درت كارك ويلت فوالا ميرسي يا ربح اون ديباسي نورمالمون 1h30 كان السكران نقيم دونك peut-être un dernier message pour respecter un peu la situation parce que voilà la situation le Covid رواندا الصوال داكي غورنا ديت مورت الجزائر إلا كانت تصرم بلي نرنا 242 لكا جديدا بظن العفو ربي 8 يندان يعني يريض لي الوسام وأحلام 167 تورا الصولا أزال 1620 قمدانا يبظن العفو ربتني رحمة ربي ودفكر بالصبر مولانا نسن ويبلض ويدي يظن 48496 ويدي أحلان أزال 34204 قمدانا يدون أحلان الحمد لله دفكر ربي حلو وياض النظام فوالا دونك دلوقتي كان يزمر ددنيا السكينة يشبه ربي نبض ارتقال تدويلت بالسكينة سرفوتا اون با دون باران peut-être grand chose les informations السكينة trop سويا النت مي فاكاوني الدنيا نشيعون كان لي زامي دو فيسبوك بودي بغان ادشمن تنفاليدي هادسكين ذي لاباجنا فيسبوك اتوليم دوينات مكسقارن دي لا فيديو ليميسيون كيني اتسوليم دينا لو ليان فير مكسقارن لاباج فيسبوك لنا عندها تزمرم ومن بعد اكون نتخبر شاك فوا الا كاش حاجه دا ماينوت اتيدناوي
اتواليم فوالا. دلوقتي كان بغيغ تداويغ هكاكي الساكنين خاصة كان سي تقوم معنا نبض دار تاكار التدويلت نعيا شوية البرانسيب غاف 9 من كل حاجة ما نعيا غاف 9 أنا ما نعيا بوندون إناث دونك دلوقتي كان نزمر غادا تديني أونيني دايور ميم طا شتو تبدا تعبو إما هاد روماركي متيد لابوينو يكومونس اسولو لي ما هضر غطاس دونك كونيني جاكن دير الخير لهنا وكوني دمليلا أزكى ما يبغى ربي سولفتي هذا السالي le générique, l'émission, عند ساكني le générique l'émission أسد السليم وان وذن فرق c'est le générique كنولف quand même il y a une participation à ce qui est assez intéressante. Voilà, un instant. Ouais. Là, c'est fini. Non. C'est qui? Voilà. C'est fini. Donc, on termine avec un générique. Voilà. Ça fait partie de notre registre سلفيين. Voilà. نبغى درت كلام تدويلت n'arrive pas à installer capture vidéo. Voilà. تكيني le générique. On commence donc أوليني عجاكم دير الخير لنا كون يدمي الغاز كان ما يبغى ربي ارتفاث.